Kajengkran yang khasiat kapan pau kajeng bisni. Ini bengi bisni bengi day sparlok bengi day ban ong ya pha bengi day sparlok ya ngi hapen ong nim lai ban tip hadian ke ban jai pha te le sing day sparlok ngi haban pendong ya pa ong ban bengi bisni tem day bengi bisni ngi ya lang te ngi I ba pha le ka ban day ban le ngi hap ong Oi Lucy, kadai kajeng sya kata ka bapa ong. Ya ka kerteng ka balabo la pen kentang daki kemi ki kapa yemani khamtam. Kam julong ka babha. Sida harus ada nyukor bhai kerteng balabo daki kemi ki kapa kam ju bhai ban shule kai. Kajengkran yang khasiat along palat na song khasia nen ong sida beli kadam neng si ong kum turu. Ni tak le betul si tak Facebook tu ne. Wait me. Tambah le kuno le ya le tem tajuk perlok le. Le memulai cele tu ne. To shong. Nak cimi kat ba? Ke tu mah. Mesti mi Shelly. Swan sing me ba. Bon kenang bon kendui me tambah me bat ni semun kamet kemne me. Te haban nak kena semula te hab le hampit Hoi me. Kemud me yo sama thamai na Facebook na. Wait me. Te kedai jadi you kita kesama je me minta. Kali kena me bet. Kumna mai kertang gumto sala na po Facebook. Balik le kumto. Me jai kumto Facebook. Hey, ai kumne me nama ngatak me ban ai kertang thok jajak me. Dos kambha me ban men ai kertang thok jaj thok kumne na po Facebook. Yo ba me kendu shikur. Men selek kumna le. Ngam thalai me ki kintai kinlang kumni bisna. Ha Facebook te oi me. De kertang te. Umpher me. Kajat me tampan. Namar kajat ke de bakur dotam me kajing cuni kre. Deng kita. Reme pat mendon bijing stu. Am strat me dos. Manai kajat ki bathok. Yo le se tasai sini klu batku kajat. Mbah me kata te. Kedai kata kabaong wan syai. Haji Jisya memdai yang mentok kejat. Kam tamah po social media. Mentip la syai lesni yang menkendu bat kiku lejong atau masa kumna. Hoi me meru medai mstu bhai kata. Pedos mesir milhe ngar milhe mdai me ban batai than ruser. Tau silu me ngangalak kaki me balik kendu bat kama lejong mesir. Ke kiki leke. Alamut ong me yu mene. Ndre empati me. Kejung-jung ale. Ngilang sipan ang me ada je kuna masuk mu me. Ngilang tips na me kata ma. Hoi me ya kata te. Kam jung bru tu. Mde me upara jungan. Ya kata te me mla me mun kurbar me.